Srpski, a mi ćemo brzo u svijetu umjetnosti, kulture i muzike, džez, poezije, kabare ima neke novitete. Pretpostavljam da ih volite, da uživate u njihovoj muzici, njihovim nastupima. Evo, Vanja Mišić ima priču za vas. U vrijeme kada muzičari pribjegavaju modernom receptu za uspjeh te se priklanjaju izdavanju singlova i tu u digitalnoj formi, pravo je osvježenje imati sastav koji čuva od zaborava format albuma. Muzičko-poetski sastav Jazz Boys i Kabare priuštio nam je jedno multimedijalno zadovoljstvo. Danas niko ne kupuje albume, da li je to pametno, nije pametno, nekako smo onda prelomili i rekli hajde bar da testiramo, hajde malo da se igramo, da eksperimentišemo, tako da smo u tom jednom mozaiku svrstali studijski album, 2 zbirke poezije, Nebojšinu i moju, i zbirku fotografija koje su nastale na jednom fotoeksperimentu koji je radio profesor Drago Venjović sa Banjalučke akademije umjetnosti. Fotografije koje se nalaze na albumu plod su jednog fotoeksperimenta u kojem je bendu priličio nastup samo za objektive 3 fotografa. Ono što je članovima ovog sastava izmamilo osmijehe na lice jeste tiraž koji je rasprodat. Format je LP-a namjerno, iako na prvu izgleda kao LP, negdje imamo i mi tu neku nostalgiju za onim vremenima kada smo kupovali ili dobijali ploče ili čak i kasete kasnije. Naravno, to je sve negdje iščeznulo i eto, to je možda i odgovor na pitanje zašto smo uopšte htjeli da objavljujemo nešto u takvom izdanju i u takvom formatu. I jedan tiraž je rasprodat na našu sreću, mislim, nisu to veliki tiraži, ali s obzirom na okolnosti, situaciju gdje živimo, ako pogledate parametre u smislu samo zbirke poezije, one isto ne premašuju tiraž od 300 do 500 komada, barem u prvom izdanju, mi smo to premašli, naravno. U studiju banjalučkog sastava Combine Quartet rade na novom materijalu, za koji već najavljuju da će biti smijeliji od prvog. Neću sada da kudim prvi album, ali on dosta je sveden bio jer smo upravo mi počinjali, nismo znali, na kraju uvijek je čovjek opterećen tim faktorom vremena. Trebalo je uvijek isporučiti nešto, ajde da krenemo u neke koncertne aktivnosti. Bilo je dosta tu zamisli, ali onda nekako sticaj okolnosti i vrijeme ne dozvoli da se razvijaju te aranžmanske strukture. Ja sam se nekad dušal, nekad zbilj zezao da smo mi posle ovog drugog albuma definitivno propali, jer prvi album je bilo onako malo, kafanski bedovi se trebalo da ga potrude, da ga skinu u originalu, drugi teško da će moći u originalu da sviraju u kafani, tako da pjesme koje se ne vuku po kafanama nemaju šansu da traju. Tako da mislim da će biti dosta kvalitetniji. Ono što je meni neizmjerno drago da se Saša kao autor pojavljuje na nekoliko pjesama, tako da će biti, konačno ćemo imati tu pravu blizanačku moment da o istim ili sličnim temama dobijemo 2 različite vizure. Bilo da kupujete sebi ili nekoj dragoj osobi, ovaj multimedijalni mozaik možete pronaći u svim bolje snadbijevenim knjižarama širom Bosne i Hercegovine. A do novog materijala uživajte u pjesmama koje je publika smjestila već među svoje omiljene. Vozovi se nisu pomjerili s mjesta s kog smo se rastali. Ja bi se mogao da iznosim